Imate porodičnu firmu, agenciju ili veliku kompaniju. Registrovali ste se prošle nedelje ili poslujete već godinama. U Srbiji broj korisnika interneta dostiže 54% ukupne populacije, a u zemljama u regionu čak 75%. Pa ste sigurno već napravili sajt, profile na društvenim mrežama i osmislili strategiju za digitalni marketing. Ali da li ste sigurni da idete u korak sa najnovijim tehnologijama i trendovima? Možda ste uposlili skupe konsultante ili pokušavate sami da pratite situaciju, ali ponekad deluje kao da ništa nije dovoljno. Potrebno vam je da se konstantno usavršavate, ali se čini da kvalitetnih edukacija nema dovoljno. Ipak postoji rešenje. Webis poslovna edukacija je program koji nudi praktična znanja vezana za poslovanje putem interneta, e-commerce, digitalni marketing, društvene mreže i druga digitalna poslovna rešenja. Tokom 3 dana dovodimo vam najstručnije ljude koji će dati odgovore na sve vaše nedoumice kroz lična iskustva i primere. Webis poslovna edukacija je tokom posljednjih 5 godina realizovala 6 programa edukacije na 3 različite lokacije, dovodeći više od 100 stručnjaka koji su podelili svoje znanje i iskustva za više od 750 učesnika. Na jednom mestu, osim kvalitetnih predavanja, imate idealnu priliku za razmenu znanja sa drugim učesnicima i često ostvarivanje novih poslovnih veza. Webis donosi nova iskustva, znanja i veštine koje se lako primenjuju u poslovanju. Saznaj, nauči, primeni. Posjetite webis.rs i prijavite se za sljedeću Webis edukaciju.